Dobar dan i dobrodošli. Danas ću da vam pokažem kako da izgradite kuću u Minecraftu. Znači, na ovo ne morate da obraćate pažnju, ovo je nešto sam ja gradio. Znači, sada ćemo da nađemo neko ono perfektno mjesto gdje možemo da izgradimo kuću, da nam ne smeta. Znači, prvo ćete, uzet ćete cobblestone, i onda ćete ovako da stavite ovo ovako da stavite kao pod. Vidjet ćete vi sami, znači kako će da ispadne, ovo bi trebalo tako nešto da ispadne. Zatim uzet ćete logove, ovaj oak log, idete par blokova u visinu, ovako, i ovdje isto sa ove strane. Da li je ista visina? Ja mislim da jeste, vidjet ćemo. Znači, i ovdje samo stavljate ovako. Ja sam u creative-u, ali ovo ko bude radio u survivalu, verovatno će mi da trebati dosta materijala za izgradnju. Ali to za mene nije problem jer ja sam možda i profesionalno gradim, tako da neće mi ništa faliti. Mada možda ovo treba da bude malo niže, ovako. Ja mislim da je ono dovoljno visina. Neko će reći kao mi te umemo bolje, ali verujte mi, ništa ne može da podsjeća kreativnost kao napravo ovo što je. Mislim, šta god da sam rekao, ovdje samo da, znači, evo, ovdje ovako stavite ove logove, ovako, ove panjeve od drveta, kako mogu da nazovem. Mislim, to i jeste panje od drveta, jel to mi stavljamo ovdje, ovako. Znači, gradimo kuću koju sam jednom izgradio u bedrocku, mislim na fonu sam gradio. Zatim ovdje ovako stavite ovaj cobblestone kao ulaz. Možete ovako da ga stavite, samo malo. Da ga ovako zakrivite na krajevima. Ovdje stavljate vrata. I sad uzimate, znači, ove sterove, ovo kao krov, to mislim nije kao krov, nego i to ćete koristiti, to ćete da iskoristite kada budete pravili krovove, to je krov na kući, samo malo. Samo malo. Vidite, i sad idemo sa ove strane. Ovo ima da bude perfektna kuća. Vidjet ćete. Ko mi ne veruje, evo vidjet ćete vi sami kako bude. Hoće da bude lepo, jako, kad budete pravili kuću, a možda neki ne, nekima ne bude. Kome se ovo znači svidi ovo, ali meni se, znam da mi se jednom čim sam tu kuću pravio, mi se ona jako dopala, jer ono kao nisam mislio da će biti tako, da zaboravio sam i ovdje da dodam ovako. Čekajte, i ovdje, i tako isto sa ove strane. I ovako ovdje ćete i ovako da stavite, znači prvo moramo ovo je malo komplikovano, ali znajte, nikad ne odustajte od onoga što radite.
već napredujete sve više, tako da lijevo tako i ja napredujem. Znači imam mnogo materijala. I ako vidite ovaj trapdoor, to nije za prozor, ovo staklo će biti za prozor, a trapdoor će nam služiti kao za odžak. Za dimnjak. Da bismo napravili, da bi izgledalo što realnije, da ne izgleda ono kao neka obična Minecraft kuća, nego da ona izgleda jako realno. Da, ono možete da... I znači ovdje ovako stavite isto ove stepenice. Ovako ove stepenice ovdje. Evo, čekajte. Čekajte, znači ovdje stavimo i onda zatim ovako ovdje stavite ovo, ali ovo nije završen sloj, već će da bude, znači i ovdje stavimo ove stepenice ovako, da izgleda što bolje kuća. Ono znači ja ono volim da gradim kuće i mislim ono svašta u Minecraftu. I vidjet ćete kako budem napravio odžak. Pa evo ovdje. Ovdje tačno ćemo da ga stavimo. I samo da uzmemo campfire, ovo. Uzimamo ovo. Zatvaramo ovaj odžak. Ovako je zatvorimo. Da ono izgleda što realnije kao pravi odžak. Da se kao dimnjak pravi. Zatim ovdje ne ovdje. Ovdje ovako sklonite ovaj ovdje blok i stavite staklo. Evo ga. Napravili smo kuću, ali to nije završna stvar, jer ko želi može i zapravo da stavi farmu, ovako da stavi ogradu, kao za tor. I sad će, znači i ovdje sam pripremio slab blok baš za to, jer će to da bude kao plafon. Ako vidite. Mislim, ne mora ovako ovdje, nego ovaj dio da bude. I eto, kad vidite, možete da stavite ovo kao tor. I da gajite životinje, eto tako. Tako da stavite. Vidjet ćete vi ovako tu. I onda tako ovdje stavite. I onda možete da ukrasite i ovdje. Znači ja sam rekao, ovo će vam se vjerovatno svidjeti ova kuća. I vidite kako sam je napravio. Znači, i ovdje samo probijete ovo. Da stavite fence gate. Možete da iskoristite i drugu boju ovih drveta. Ja sam stavio ovako čisto ono. Vi
Ok, znači rekao sam možete i drugu boju da stavite. Ovog drveta ne morate ovako običajno. I vi možete da uzmete i možete uzeti prasiće. Možete bi bilo koju drugu životinju, ali ja ću uzeti ovo prase. I onda stavimo 2 praseta ovdje i eto vam kućica. I vi unutra samo stavite stvari koje su vam potrebne. Prasići grokčuko, pa nemamo pojma pa ko prasići. Chest, evo gdje se chest nalazi. Evo ga, chest. Imate krevet, možete i crafting table. Onda nađemo. Gdje god da se nalazi crafting table, nije tu. Ok, na koju ste pošto stavio crafting table na pogrešno mjesto. A mislim već vidim sve. Ima li ovdje negdje, gdje ćemo je upišemo. Sad ćemo da vidimo crafting table, evo ga, crafting table, furnace, chest i ovdje imamo jedan krevet. I eto ga. I ja ću i ovako samo da stavim ovo ovdje. Jer što da ne. I ovako je lepo. I tamo ćete da stavite i torčeve. Evo ga. Torč. Ja ću staviti ovako da se osvetli sve. Jer možda treba da I ja ću si možda da sam, znači ovdje stavit ćete, možete i dupli chest. Znači što sam htjela kada možete i da sprečite i mobove da se stvaraju ovako sa ovim torčevima. I eto, to je to od ove kuće što se gradi. I eto kako izgleda ova kuća. I eto, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na kanal za još ovakvih videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!